Kampana. Napalabas, nagbaligi dagiti buyot ni Senyor Pasito anang isang pwed kadagiti kargamento iti daan a bodega. Maragragsakan dagitoy, kapoy tinawadwad a bonus nga inted kadakwada ti Don. Nagiinom nga rod dagitoy. Iti sa bala bangir, kastaunay ti ragsak ni Daniel ang nakakita iti waterfalls, iti masakupan ti Rancho da Alfon. Nagdigos dagiti aggayem iti purayo. Iti daytamot lagun daway, adda nasiputan dagiti tattao ni Senyor Pasito nga agpalpaliog kadakwada, iso a pinaputukan da daytoy. Inyawag nga rod adagos ni Max kini Senyor Pasito ti amin. Iti panpan nagnamot da Daniel ken Alfon nga agsubli ti rancho. Adda tinasiputan ni Daniel. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Kampana! Apay gayam, anya tinakita? Shh! Di mo pigsahan, Tegsaw. Ha? Kaslad na nakitak at tao iti saan unay nga dayo. Anya? Ang mga dagiti lang trabahador ni Papa dito rancho tinakitam. Apay akas lang madandanagan kamutan. Diyak mo tinasiputan tinagturungan na gayan. Ha? Nakitak namin. Katingan, amang kita kayo iti paglamang ata. Darasan. Uwan Daniel. Saan ta na makita dito na sa mag-apas at ti kakawayanan? Kaya, Daniel, nagtagyarmas dagiti lalaki nga agturong iti kabakiran. uwan nga rod. Nabibilag pa dagiti armas na. Agpalita lang, aginggat makalabas na. Asino nga tatagita tao? Apay nga data dito masakupan ti daga ni Papa. Nalabit na bandido na kita grupo gayam. Kajay, makadayudan. Wala. Kartingan, pumanaw tan dito naglimangan ta. Apay asaan ka mo tinamatagtagari gayam? Pampanunutak namin dagiti nakita ta itay bandito, Daniel. Ha? Kasano nga dalalaki ang nagtagi armas si Jarancho. Itay lang nga nakita dagiti alalaki. Anya nga ta may ibagam ko ni Papam tinakita ta. Ha? Nas kinamaamuan na nga dalalaki ang nagtagi armas sa Girancho, gayam. O sige, ipakaamok tayo ta ni Papa. Apaman na makasangput ka di mansyon. Nakabutbutang pa iti langada. Kasla langada ti mapan makigubat. Uwan nga ron. Saan asinsin na nakita ti armas dagiti imat da. Kat nagturong day ti kabakiran na pasit ti rancho. Asidagtan ni Jibalay Alfon. Bumabaklat tan dita igit ti kalsada. Tapno makaawit ka adagos iji mansyon. Kat may pakaamon tinakita ta. Uwan, Daniel. Nasayatay tanay naramid ni da kayo, Max. Agpakni ni da kayo dita rest house ni siya. Wen, senyor. Nadalusan ka din ni da kayo na naimbag jay daan na bodega. Wen, senyor. Di kayo madanagan. Naurnos min ti amin. Muy bien, Max. Da kayo pa'y lati magamu dita rest house ni siya. Bye. Saan na natiliw dagiti boyot ni Shaq day chay na nagpaliw? Ha, nagtureden, sino man day chay na tao? Ni Alfon, isuti umasitig kanyak. Papa? Oh, apay, iho. Adda ka di ibagam kini Shaq? Napatagtibagak, Papa. May papan iti nakita mi kini Daniel a bandido iti masakupan ti rancho. Anya? Bandido ko nam? Wen, Papa. Nagado alalaki ti nakita mi kini Daniel. Iti naggapu kami di waterfalls. Diya ka mo day ta, Alfon. Kasano na adda bandido iti dayjay na lugar. Naulimeg ken dagiti latalkek na tattao ti adda ijay, Alfon. Mas dawak nga rod, Papa. No apay nga dadagiti lalaki ang nagtagi armas iti masakupan ti rancho. Mabit man lang, iho.
Kaduam ni Daniel na nagturong iti dayjay na banda. Uwan, Papa. Impasyar ko ti gayem ko iti rancho. Ket nagsakay kami ti kabalyo. Kasta ka di, iho. Uwan, Papa. Magustuhan launay ti gayem ko ti agsakay iti kabalyo. Apay na intugot ni Sika na mapan ni Daniel iti rancho, Alfon. Ha? Apay nasaan mo na impakadakin ni Siak na mapanida kayo iti rancho? Papa. Apay. Maiparit ka din na mapanak iti rancho? Saan ni Siak nalapdan ni Sika na mapan iti rancho? Tilaing saan nakayat ni Siak? Kaduam gayam ni Daniel. Di kayo maawatan, Papa. Ti kayat na sa wen ni Siak, Alfon. Ang mga nadadakis na mapasama kada kayo, ket kargo di konsensya ni Siak ni Daniel. Nang runa ket adda nakita nita kayo na bandido iti dayjay na lugar. Papa. Malalalala. Maturugan ni si Alfon. Adaleman, tirabi. Ligbigat pa ilang nanang. Gumapayakas lang na unag man ti pampanunutan niyo. Daniela, anak. Apay ka din nanang. Anya ti pampanunutan niyo. Itay kayo pa yapalpaliiwan. Anagadayo tinakaiturungan ti imatang niyo. Pampanunutak ti amam. Apay ni tatang nanang. Imawag ka di. Anyat ko na. Mabayag ka no pay asaan nga agawid. Makumikom launay iti trabaho na. Anya? Madandanagan anak no kastoy asaan nga agaw-awid ti amam. Nang runak at napaggad ti trabaho na. Nanang. Apay akastoy tirik na kita. Kanayo nak ngagdandanag. Sa anak ang makaid na amang pampanunot iti amam, anak ko. Nanang, pagkalmahan niyo kumati panunot yo. Ang mga nagsakit kayo. Kapoy tinalabos apa nagpampanunot yo. Jack maliklikan ti agpanunot. Nang runak at awan dito iden nata ti amam. Nanang. Sapay lako ma. Tawan ti daka sa mapasamak kan ko ana. Saan niyo panunutan dahi nanang? Awan ti daka sa mapasamak ka ni tatang. Daniel. Ala, gusto dahi pa nagpampanunot yo nanang. Agar mo sartikit din. Amok ka mabisin kayo mutan. Nana Caridad? Si kamot gayam, Daniel Barok. Apay ka di. Nana, Jack matin makit-kita ni Romana ng aglaklako iti sampagita dito isang ti simbaan. Wan Daniel, saan pa'y lang aglako ni Romana iti sampagita? Ha? Simrek kas may sa aserbidora iti may sa apakanan iti sentro ti anak ko, Daniel. Kasta ka din, Nana? Isumot lagayam amanon nga aldaw a Jack nakit-kita dito simbaan ni Romana. May kadwa pa'y lang aldaw ti panagtrabaho na iti pakanan, Daniel. Iso ano kayat yo abisitaan? Mapan kayo laang iti pagtrab-trabahuan na apakanan. Rumor ka di man yan, Alfon. Saan kan ang matatao dito yung mansyon? Nilatan Daniel, di ka na yun nakadkadwan. Apay asaklatan ti dildilawam, Manang Maria. Saan ka da kanayon mo't akakuyog mo dagiti babarkadan? Anya? Nagiinom kayo pa'y dito idi na minsan nga aldaw. Katawan mo tinang mo reklamo kanya. Yak kayat ti pa nagsasaom, Alfon. Anya manan ti kayat mo ang mapasamak, ha? Sinong batak lang dagiti damdamagam, Manang Maria. Saan ko mo tabibiyangan dagiti barkadam? Nga oray no maturog da pa yun dito yung mansyon. Mangidumduma ka launa. Anya? Saan ka din nagpay sumot timbagak ang mangidumduma ka, Manang Maria? Naglaing ka nga agdilaw itar aramidak. Ngam saan mo't amadilaw ti bukod mo abagi? Di nakpagpungtutan. Sumardang kan. Apay masayar tirik na. Manang. Magasangan ka kadi timbagak.
Saan ka din naglain ka pa yung agartista? Takompormila di tanting ka ipulpulong ka ni Papa. Alfon! Siyak ti inungtan ni Papa gapit impulpulong mo iti kalabas. Naalas ti ugali makabsat. Alfon! Kailaat pa ikiti na di magang di pa nagrik na. Tagayam. At dahil masidag ka niya ademonyo. Ah. Sige. Ti awanan ba ina? Nasakit na gitimbagan. Adan tulat na aldaw mo kanyak, Alfon. Sige. Rubrubang pa'y tipungtot ko. Tadagiti ipatpatag mo agagayam ti pangipapasak iti pungtot ko. Nasaba pa'y. Iso abasit pa'y lat umay mangan diti pakanan apag trabahwak. Libreng ti kanak dito eh. Kastamot din ti pagturugan mi at trabahador. Iso akayat kunday ti at trabaho. May saman nga order dito eh. Ay, mabitla. Ha? Si kamot kayam, Daniel. Wen Romana. Naamuak ka ni nana mo nga agtrabaho kan dito'y pakanan. Uwan, Daniel. Oh, anya gayam di order mamakan. Sana ka di nga agorder, Romana. Kaya't ka lang ang bisitahin dito'y pagtrabahoam. Anya? Kumusta mo ti pa nagtrabaho dito eh? Ayos laang mat, Daniel. Nasingpot ti amo mi. Kan sana naimot iti makmakan. Nasayat ano kasta? Ay, sige, sana kung nagbayag ah. Hindi magasak lang dito eh. Mapanang EJ Plaza. Tagkita kami kini Alfon. O sige, Daniel. Ikumusta naktumatan ka na Alfon? Wen, Romana. Ano kasta? Insardengan ni Romana taglako iti sampagita. Kit agtrabaho langan iti pakanan. Daniel? Wen gayem. Kinapod no na. Di magasak ita EJ pagtrabahuan na. Nagsarita kami biit. Kinumusta na kamit? Kaya't ko makita ni Romana, Daniel. Mabisinak. Isa mapantamangan ijay. Anya? Uwan, Daniel. Kailiw kumutin ti gayim ta. Manumot niya minan nga aldaw saan ko anakit kita. Ang Alfon, namsugak pa'y. Si kalangan ti mangan EJ pakanan. Saan na mabalin ha? Mangan tadwa. Ha? Ibay-bayag ta ti mangan. Tapno makasarita tayo tinapaot ni Romana. Nagadumot tan ti inorder yung amakan, Daniel. Alfon? Uwan, Romana. Ibusin mi amin data ni Daniel. Anya? Uy, agtal na ka man dito Alfon. Saan ko ang maibos da kita anya? Nagadumot ngamin nga agpaiso ti in-order mo amakan. Kat duwa talang mo tamangan. Nanya lang ti maibos ta. Di sulayan. Di santa maibos. Ipabalkot mo ka ni Romana. Taited na kanina na karidad. Alfon, saanan? Kukwayo latan, takababain mo. Anya ka babain? Di saan mi maibos? Kukwanto ni Nana Caridad. Sana bale. Ta saan mi mat akalawakawan? Iso analinis akanan ni nanang mo. Talaga nga inuray yung pa amalpas ti trabaho ka, Alfon. Daniel. Isumot ngamin ti kayat ni Alfon. Urayan da ka kano. Uwan, Romana. Nabayag namin na saan da ka nakasarita. Iso nga inuray mi ni Daniel amalpas ti trabaho. Amangan no da sa bali apapanan nyo kat makasinga aklaan, Alfon. Daniel. Awanin ti sa bali pa papanan mi, Romana. Total, nalpas mo ti trabaho. Itulod da ka ni balayo. Ala, saanan, Alfon? Adda pagturugan mi abalay. Intadakin kukwa iti pakanan. Anya? Sa anak pa nga agawid ita iti balay mi. Inton maminsana kun nga agawid ijay. Kasta ka di, Romana? Wan, Alfon. Amo ka maawatan dayta ni nanang. Gaputan nagsaritaan min dayta abanag. Sana bale. Asidag matla di ti pagtrab-trabahuan mi ti pagnanaadan mi. Apay nga gisam-isam ka dito Alfon. Maragsakan na klangan nakakita ka ni Romana. Daniel. Agasumot namin. Nabayag saan ko nakita ka nakasarita. Sika talaga gayem. Itay pa nga ibagbagam dito, kailiw mo ni Romana. Saan mo nabayag italo aldaw, adi mo nakita? Amam gayam. Kaya't ko tulungan ni Romana. Ha? Anya tulong gayem?
Tulungan kiti pa nagadal na. Iti kasta, saan na nagparikot pa eh. Ha? Masyanak namin kinkwana, Daniel. Talagang igagaid na tagtrabaho. Tapno da lang ti maurnong napag-tuition na, ito numaya pa nagsasarak. Ang dalatakan ka day tagayam. Kasaritan to ni Romana, ah. Kasta talaga ti plano karamiden. Tani, umadanin ti pa nagsasarak iti kolehiyo. Ah, gayam. Saan ako na sumurot kin kay papanam. Ibabanak tulatan iji igit ti kalsada nga agturong iji balay. O sige, sigalat ti makamo Daniel. Sana bale, nakita mo ni Romana. Naragsaka ko. Una inday di agayam ko. Kasta una ti ilaw na ka ni Romana. Ah, anda nagkarasakas iti saan unay nga dayo. Ituloy ko lahat ti magna. Sana balit si Dega ko nang gibalay. Ah, kasla damang sursurot niya ka. Anda lalaki ti malikodak. Kapit lang. Orayan na kami. Anya nga tati bagada kita lalaki kanyak. Taga pa lang orayan, brat. Anya ti masapol yo kanyak. Anya ti mapasamak ken ni Daniel, iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggan, tituloy tinobela tayo na paulwan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon Kampana! Agyaman kami iti ingkay Panang Taraban.